Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikiwachanganya watu wengi sana ni kufikiria kwamba ualimu, uinjilisti, uchungaji, uimbaji, utume, kwamba vitu hivyo ni kusudi. Yaani mtu akishajiona kwamba mimi ni mwalimu, mtu akishajiona kwamba mimi ni mwinjilisti, akishajiona kwamba mimi ni mtume, anafikiria kwamba utume huo, uinjilisti huo, ualimu huo, uchungaji huo pamoja na ujuzi mwingine kwamba huo ni kusudi. Ukweli ni kwamba hayo sio kusudi. Isipokuwa hivyo ni vitendea kazi kwenye kusudi. Kumbuka kwamba kusudi ni wazo la Mungu juu ya maisha yako. Ni kile ambacho Mungu anahitaji kukifanya kupitia wewe. Maanake Mungu anahitaji kukitimiza hicho kitu kupitia wewe. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya kusudi, kusudi ni wazo ambalo linatakiwa libadilike kuwa kitu halisi. Kwa hiyo ili wazo liweze kubadilika kuwa kitu halisi, maanake tuna vitu ambavyo tunahitaji ili lile wazo liweze kubadilishwa kuwa kitu ambacho ni halisi. Na kimsingi kusudi ni wazo la Mungu juu ya maisha yako. Ni vile ambavyo Mungu anawaza kuhusu maisha yako. Kwa hiyo vipawa, karama, huduma, vipaji, ujuzi pamoja na mambo mengine yote, huo ni uwezo ambao Mungu anauweka ndani ya mtu, ambao uwezo huo ndio utakaomsaidia kwenye kulitumikia lile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yake. Kwa hiyo vitu hivyo ni nyenzo zitakazomsaidia mtu kwenye kulitumikia kusudi la Mungu. Kwa hiyo unatakiwa usichanganye. Ukishasikia kwamba wewe ni mwinjilisti, ukishaona kwamba wewe ni mwinjilisti, unaweza kuinjilisha. Wewe ni mchungaji, unaweza kuhubiri, unaweza kulea. Wewe ni mwalimu, unaweza kufundisha. Una ujuzi wa aina fulani. Haina maana kwamba ualimu huo hiyo ni kusudi lako. Haina maana uinjilisti huo kwamba huo uinjilisti ndio kusudi lako. Hapana. Kuna kitu ambacho Mungu anahitaji wewe ukifanye kupitia uwezo huu ambao Mungu ameweka ndani yako. Kupitia uinjilisti ambao Mungu ameweka ndani yako, kuna kitu sasa ambacho Mungu anahitaji ukifanye kwa kupitia huduma hiyo ya uinjilisti, na kitu hicho ukishakijua ndilo linaloitwa kusudi. Utume ambao Mungu ameweka ndani yako, kuna kitu ambacho Mungu anahitaji ukifanye kupitia huduma, uwezo huo wa utume aliyoweka Mungu ndani yako, na hicho kitu kisha kijua ndilo kusudi lako. Kupitia ualimu ulioko ndani yako, unajisikia kuwa mwalimu. Sasa kuna kitu ambacho natakiwa ukitafute, ukijue, ambacho Mungu anahitaji wewe ukifanye kupitia huduma hiyo aliyoiweka ndani yako. Hicho kitu ambacho Mungu anahitaji ukifanye, hicho ndicho kinachoitwa kusudi. Manake ule ualimu utatumika kama nyenzo itakao kusaidia kukifanya kile kitu ambacho Mungu amehitaji wewe uweze kukifanya. Kwa hiyo usichanganye kabisa kwamba ujuzi ulionao ndio kusudi. Hapana. Ujuzi, uwezo na kila ulicho nacho, hizo ni nyenzo, ni vitendea kazi vitakavyo kusaidia kwa ajili ya wewe kutimiza kile kitu ambacho Mungu anahitaji wewe ukitimize. Kwa hiyo pamoja na kwamba umejua uwezo wako ni upi, pamoja na kwamba umejua kwamba wewe unaweza kufanya nini, tafuta kujua Mungu anahitaji wewe ufanye nini kupitia huo uwezo ulionao. Mungu anahitaji utimize kipi? Mungu anahitaji ufanye jambo gani kupitia uwezo huo ulionao?